Tukina BBC lamin transfer thuleng antarlan hi Mizowar zonin da chuak vele mai mayang o. Tottenham chuan Everton Brazilian forward kumsomni pangami Richarlison chu laklu ngei anin beiseya. Financial fair play dan bo chelawa in laklu thei anin beisei hle. Spurs champ Barcelona defender Clement Longley po lonin season tuan tan ho thei anin beiseya. Kumsomni pasarimi hi Barca hian lonin achua an phalsak ni in soi ani. London club lian Chelsea Tottenham le Arsenal te chuan Torino defender Clayson Bremer chu anin chu na ta hleya. Kumsomni pangami mana hian Serie A club hian palmak ta doi somli pathum an phut thung. Liverpool chuan Nottingham Forest in Neco Williams le an tumna Andor na masa an lo hnol ta a. Kumsomni pakhanmi Williams mana hian Red hian palmak ta doi som panga tal an phuta mantlom zoka hral tumna an nei ri lo. West Ham chuan Villarreal player poimo Arnaud Danjuma chu laklu ngei tumin kumsomni pangami Dutch international release clause palmak ta doi som thum le pali chu pek tlak anin huam ta ni in Spanish journalist te chuan an tarlang. Borussia Dortmund chuan England international tunlai football khovela player mabak nei eng berpola soi Jude Bellingham mana palmak ta doi za pathum aya tlem an pomdon lova. Liverpool Manchester United le Real Madrid te nena soizom English role thar hi kumsom pakwa chau ni ma se atlom thiang to lo ani bere. Everton chuan an goalkeeper rin role Jordan Pickford chu hun rei jok an hena cham turin contract thar mui jok hun rei tak chung an thlun nge theina tur an zor tran dona kumsom ni parian mi hian a contract nei laya kum khat dang chau ma bak anei to. Arsenal chuan Ajax defender Bosen theijat mai Lisandro Martinez chu atum thum nan dil nan thelu le ta a kumsom ni palimi mana hian Dutch champion hian palmak ta doi somli le pathuman phut mek Manchester United point Martinez hi palmak ta doi somli a le chho tumin ma an la mek boka tuna United boss Ten Hag kan alo kai throi to thina ni awangin beiseina po an nei sang le Leicester City midfielder Yuri Tielemans chu Manchester United hian le tumin an hel boka Belgium international hian Foxes a hian kum khat chau contract nei to in kumsomni pangami hian Leicester hi achua san don nge don lo achiang talo hle Southampton chuan Chelsea le England under 21 defender Levi Colwill chu laklu tumin tran an la ve mek boka kumsom pakomi hian season masa khan Huddersfield da lonin hun amang ani Leicester City point Colwill hi Blues atang hian lak chua dan an dap ve mek boka chawna phurom jok si mu an tum meka Southampton nen hian anin el chhodon ni in alang Brentford chuan Hull City forward kumsomni pakhatmi Keane Lewis Potter chu palmak ta doi somni in an deal meka Hull City atang hian an lei chuange in beiseina an nei lian hle season masa a Watford na khel thaim em mai Emmanuel Dennis kumsomni palimi Nigerian striker hi Premier League club ming tarlan lo pani in leitumin an helmeka heng club te ming hi thubri ani Arsenal chuan England international player thin le an player hlui Jack Wilshere chu under 23 le under 18 head coach mo phurna pek tumin in piakna an nei pui meka Wilshere hi kumsom thummi chau lanima se beise phak theilawin azui ral der to ani